Zdravo dragi moji i dobrodošli u Playwave igračke za decu. Danas ću vam pokazati jedan sjajan Playmobil set. Ovaj set se nalazi u jednoj kesici, a ne u kartonskoj kuti kao i obično. Zato još ne možete da vidite šta je to. Broj ovog seta je 6291, ali odmah ćemo otkriti šta se unutra nalazi. To je jedna pizzerija, baš je super. Tu se znači prave pice. Sad ću sve to da izvadim. Možda se negdje već nalazi i slika od ove pizzerije. Imamo različite pice ovdje, izgleda baš ukusno, pomalo sam već gladna. A u pucu za montažu se također ovdje nalazi. Tu je. Ako sam ovo dobro shvatila, ovo je u pucu za montiranje seta 6220 i 6291. Ali 6220 to se ne nalazi u ovom setu ovdje, jer to je ova kuća ovdje, a 6291 je deo koji stoji odmah pored. To je jedan ugao i tu stoji pećnica za picu. Sad ću pokušati sve to da namontiram. Prvo ću sve delove da izvadim iz kesice, da bi vidjeli šta smo sve dobili. Šunka, sir, ovdje imamo drva za loženje pećina drva, a ovdje imamo nekoliko podloga za picu. Puno podloga. I tu ćemo vjerovatno morati da zalepimo nalepnice. Imamo različite vrste pica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vrste pica. A ovo bi moglo da bude jedan sto. Ovo je jedna polica ili šank. A ovdje sigurno stoje sastojci za picu. A u pećnici sigurno gori vatra. Imamo i mali šraf ciger za sklapanje. A ovo je sigurno šank. To se odmah može vidjeti. To smo već ranije u ostalim setovima imali. Ali izgleda da sam zaboravila kako se to montira. Izgleda da se prvo ovaj deo ovdje postavlja. Tako. Lepo pritisnemo. I kada smo to lepo sastavili, onda možemo ovaj stakleni deo preko toga da namontiramo. To sam je dobro sastavila. A šta je ovo? To su dva zida. A ovo ovdje su kutije za picu. Imamo mnogo kutija za picu. Ovo su neki crveni delovi za sklapanje. A ovdje vidimo 6 različite vrsta pica. Ovdje vidimo na slici. Ovo zamalo da mi padne ova tegla sa stola. Imamo znači picu sa salamom, sirom i feferonima. Ovdje imamo šunku, sir i pečurke. Ovdje imamo salamu, feferone i papriku. Ovdje je pizza mozzarella sa paradajzom. Ovdje imamo šunku, pečurke, luk, feferone, paradajz i salamu. Vjerovatno je to specijalna pizza. Ovdje imamo feferone, brokoli, paradajz, luk, pečurke. Kakva li je to pizza, ne znam. Vjerovatno vegetarijanska. Imamo prilično puno sastojka na pizzama. Tako, sve sam već izvadila iz kesice. Ovo je sve što se nalazi u ovom setu. Ovo je definitivno pećnica za picu. Ovdje gore se stavlja ovaj deo ovdje. Zatim ide ova rešetka od ozgo. Vidite se, baš dobro razumijem u pizzerije, jer ja baš volim da jedem picu, to je moje omiljeno jelo. A šta je vaše omiljeno jelo? Da li volite vi picu da jedete ili nešto drugo više volite? Tako, zatim ovdje imamo jedan sto. Ovo je salama. To ćemo sve ovdje da stavimo u šank. Stavit ću salamu, šunku. Ovdje sam negdje vidjela i papriku. Stavit ćemo i papriku. Ovaj bijeli luk bi trebali negdje da okačimo, ali stavit ću to također ovdje. Ovdje imamo jedan veliki plamen. Možemo ova dva dela da spojimo ovako. Plamen
ćemo ovdje na drvima da položimo. I tu dole ispod pećnice ćemo to da položimo. Tako će se ova ploča zagrejati i onda možemo tu unutra da pečemo picu, a tu gore na rešetki možemo nešto da podgrejemo. Tu tačno staje jedna pica i tu možemo lepo da ispečemo. Imamo sir, to je kačkavalj, 1+ užarnik. Ovo je jedna polica, tu se verovatno ova zelena ploča postavlja. Tako je. Imamo jednu flašu sa pićem. Ovo su tegle sa sosom od paradajza. A ovdje imamo odgovarajuće nalepnice koje možemo da zalepimo. Paradajz vam je uvek potreban za picu. Prvo ide testo, pa onda sos od paradajza i sve ostalo. I onda se pica stavlja u pećnicu. Jednu teglicu već imamo. Stavit ću ju ovdje. Ovdje imamo još jednu teglicu. I negdje imamo i treću teglicu. A ovdje pozadi. Znači još jednu teglicu sa sosom od paradajza imamo. A pronašla sam još jednu teglicu. Pokazat ću mi odmah. To je konzerva sa tunjevinom. Pica sa tunjevinom je također ukusna. Ovdje znači imamo konzervu sa ribom. Tu ćemo staviti ovu nalepnicu sa ribom. Ovo je kasa. Ili ne, nije, ovo je telefon. Tako je, jer ljudi stalno nazovu u pizzeriju da bi poručili picu, zato će im trebati telefon. Pomislila sam prvo da je to kasa. Ovdje imamo još jednu flašu. Ovo je drvo, ukoliko nam još bude trebalo za pečenje. Postavit ću ga ovdje ispred pećnice. Zatim imamo natpis gdje piše pizzerija. To trebamo napred na lokal da postavimo, ali taj lokal se ne nalazi u ovom setu. Mi smo ovdje samo jedan deo tog lokala dobili gdje stoji pećnica, pice, sastojci za picu, ali mogu bilo gdje da postavimo ovaj natpis. Ovdje imamo još nešto. Ovo je kalendar. I nešto veoma bitno još. Treba nam i nož za pripremu. A ova dva zida možemo da spojimo. Ovdje imamo šrafove i šrafciger. Da bi to spojili. Nešto neće. Nešto nam nedostaje. Ali sačuvat ću ova dva zida ukoliko budem celu pizzeriju sastavljala. A najvažnije je da imamo ovdje nekoliko pizza. Ova pećnica i sve ostalo ne mora da stoji u nekom lokalu. To može negdje napolje da se montira. Vidjela sam već na nekoliko mjesta gdje su ljudi ovakve pećnice za picu u svom dvorištu napolje namontirali. To može znači da bude jedna pizzerija na otvorenom. 6 pizza ovdje imamo. Stavit ću sada jednu da se peče u pećnici. I kada je pizza gotova, stavit ću je u ovoj kartonskoj kutiji za pizzu. Treba nam gornji i donji deo te kutije. Ovdje imam dva dela. Jedan deo je veći od drugog. Stavit ću sada pizzu unutra. Onda možemo da je poklopimo. I onda nam još treba jedna nalepnica na kojoj piše pizza.
Kartonske kutije su već spremne, mislim da sam već sve namontirala. Ali ovdje ima još 2 nalepnice, mislim da to trebam na flašama da zalepim. Ne znam da li su to flaše sa kiselom vodom ili šampanjcem. I sad je sve spremno. Hvali nam samo pizza majstor i mušterije koje žele da jedu picu. Ovo je jedna pizzerija na otvorenom. Možda ću vam nekada i ceo lokal predstaviti. To se ovoga puta nije nalazilo u setu. Sad smo samo jednu kesicu otvorili, znači jedan dio samo od ovog seta. Ovo je set broj 6291, a broj lokala je 6220. Znači 6291 i 6220. Meni se ovo u svakom slučaju veoma dopalo. Kao što sam već rekla, i obožavam picu. Mogu sebe da zamislim da u ovakvoj pizzeriji jedem picu. Šta vi kažete? Kako vam se dopada ovaj set? Hvala vam što ste gledali Plivi mi igračke za decu. Ukoliko želite pogledati još video snimke, molim vas posjetite moj kanal i pretplatite se. Ćao!